Dobro večer svima i hvala vam što smo se skupili u ovolikom broju, s obzirom da večerašnja izložba nam je humanitarno prodajnog karaktera i namijenjena je azilu na Viškovu i njegovim korisnicima, da ih tako nazovem. Sama izložba zove se Amores Perros, tako da i naziv u principu ide uz tematiku izložbe, a o samoj izložbi, odnosno o radu u azilu i o samom azilu će nam reći gospođa Marija, koja je došla iz Društva za zaštitu životinja Rijeka. Drago mi je da mogu ispred Društva za zaštitu životinja zahvaliti vas, zaželiti vam puno uspjeha u radu i u prvom redu zahvaliti na vašoj želji da prihod od vaše izložbe donirate našem azilu i to azilu za napuštene pse u Viškovu. Želim vam svako dobro, da vam izložba uspije, da vam rad bude uspješan i u ime naših pasa, oni ne mogu to govoriti, jedna velika hvala. I svako dobro. Znači, moje ime je Dalibora Bijelić i ja sam jedna od 4 autora koji izlažu danas na ovoj izložbi. Izložba je prije svega dobrotvorna. Želimo prodati naše slike i prikupiti novac za Društvo za zaštitu životinja Rijeka, odnosno za napuštene pse u azilu koji se nalazi na Viškovu. Mislim da prije svega želimo osvijestiti ljude o postojanju ovog problema, o tome da jednostavno njima treba neka pomoć, da ne mogu opstati sami. I evo, to je to. Naše fotografije su ovdje svima na raspolaganju. Nadamo se da će ljudi nešto kupiti, da će uživati u večeri. To je to. Ovako, ja sam Petra Nenadić, jedna od 4 autora koji su odlučili ovaj puta izlagati na ovoj izložbi. Izložene su fotografije onako dosta nepovezane međusobno na prvi pogled, ali nas povezuje upravo ta želja da se nekako skupi na naš način na koji mi najbolje znamo novac za azil, da nakupimo hranu ili ostale potrepštine koje su potrebne. Odlučili smo se to na način da svako izabere sebi najdraže fotke s kojim bi se predstavili publici koje bi možda netko htio kupiti ili na neki način isto tako pomoć Viškovu. I to je jedina stvar koja nas je povezivala i zato uopće došlo do svega toga. A ja sam fotograf koji funkcionira na sistem pokušaj pogreška. Zabavljam se svemu tome, igram se sa kostimografijom, scenografijom, šminkom, volim ispričati priču preko fotografije koliko god to uspijem s obzirom na situaciju. Malo odskačem do duše od ostalih autora, oni više vole onako jednu uličnu fotografiju, portrete, jedan realistični prilaz svemu tome. Ja se volim igrati malo sa maštom i probam to pokazati preko fotografije. Ja sam Sandro Doboviček, jedan od autora izložbe Amores Perros. Nas je znači 4 autora ukupno, svako sa svojim opusom, različitih motiva i na to smo išli u principu da, pošto je prodano karaktera, da se svako pronađe u nečem, pa prema tome i da bude različite teme, različiti opus. Evo, kolege imaju uglavnom, neki imaju portrete, neki imaju travel fotografiju, neki imaju pejzaže i tako. Uglavnom, našli smo se na različitim područjima. Moje fotografije su uglavnom pejzaži, neke od njih su snimane takozvanim lens baby objektivom, tako da po nečem malo odskaču od one klasične fotografije, a uglavnom radi se o pejzažima i monokrom pejzaža. Ja sam Vladimir Mudrovčić i ne znam, mojih 6 fotografija je ovdje izloženo. Nisu tematski povezane, ali ne znam, uglavnom su sve nastale u nekakvom našem lokalnom riječkom okruženju, što na tržnici, što u Harteri, što po ne znam, nekim poznatijim riječkim lokacijama i na sve uključuju ljude, osim 2 fotografije pasa, jer nekako, s obzirom da je izložba za pse, sam odlučio izložiti nešto psećih portreta. Da li već postoji neki interes za kupnju? Pa nisam osobno primijetio, ali nadam se da postoji i da će postojati, jer ipak to bi bio cilj, znači da zaradimo nešto za pse.